download single u nga ri khale ya Mgewu hi Friday ya ti 30 ta June. Album ya Oscar Makamu yi ta va yi karhi yi huma. Yo, what do you been? Kecekece Angani xipaci kecekece kecekece xipaci khomile Angani xipaci kecekece kecekece xipaci khomile Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Aye, Mgewu the Junior n'winyi wa show kambe namuntlha ani one la studio and I two na cameraman kuna vayisa van'wana vanharhu la va kombisa mhaka ya ku a va tshembi ku hi mina ni chayaku ve ri ni endla vurobani ni fika ni tlanga original liya then ni va ni pfule cubes ni endlenga ku ni le ku chayeni kumbe va swi vona ni khe ni yimbelela so ni lata ku mi twa ku i vo mani mi twa ku i vo mani lava hi nga na vona studio mi ta vula vito ra n'wina bot mi nga va kombi mi nga ta thoca mabikiri u grand ka futhi kula njani tsenetanyana yeah u sharp ni sharp nguna why u twa swi nga tshembisi ku swi leswi boha life swi leswi endlaka ku wala xiwa xibaku kwayi xi ka vekiwa xibaku vo wansukela nyika mfano ya why mi nga believe ku hi mi tlangaka swi leswi Eko mi ba tinjamba mi ba maribye ntsena. iyi leyi u nga yi rhandza ngopfu episode nchayile episode to tala ngopfu paparulani Kambe episode mali ya switori swa magayisa. switori swa magayisa Antwangu mi yo chayisa risimu. nyika vahini va hina lava nga nyika zambaka why mi nga tali hi mina kumbe matala leswo tala hi swona na ti tala ngopfu ya ko va ku swi na quality liya ya ngopfu liya swa dlaya swinene a swi dlaya ngopfu namuntlha mi la ta chaya mi swi vona ku a ni chayisi no chaya a namuntlha hi ku ni nga ta tshemba kahle kahle. alright ni khesi ngopfu i Xitsonga Beat Show episode 24 laha hi tlanga ku risimu ra Bevhula loko ku Kecekece kuna voice ya Mfana kuna voice ya lesha wena i Beni Mayengane ku hlavela Mansandlen na yona Bevhula yi khe yi endla swiswa swa yona swisiya a ni lava risimu rin'wana mani ra xivhilwani a ni fanele ni tlangi xivhilwani so a ni vange ni xikuma xivhilwani ni za ni ku okay nda pambula Kecekece mi ta tsundzuka swa ku kuna Kecekece kuna celecele leyi nga tlangiwa hi kulu wa munhu Rangani the producer so a hi endleni episode leyiwani ni hlaleliwile la studio ku na vanhu lava nga believe ku no chance leyi so okay namuntlha ni ta va tata namuntlha mi ta byela ku se ni tlangi piano mi yi twa njhani album kambe Friday ta ri ya rini namuntlha tingani 18 loko episode yi ta tlanga 23 hi Friday ya ti 30 ta June. Album ya Oscar Makamu yi ta va yi karhi yi huma ni part ya yona ku na tinsimu tin'wana ni nga ti tlanga laya so a hi support na album yaleyo sweswi Bevhula Kecekece fala la okay
Beni Mahengane, kuna Pesimfana. Ndani keni pambula simbi rishi wechi. Kushoto. Get on up. That goes on straight. Kecekece.
ku ta loda single u nga ri khale ya Kenny Bevhula. Ni koka swona ne. Ku ta swi tlinyeka. Okay. U ta nghena hi jambata. Oh, if both face. Kecekece bash khomele. Mayengane shiba kecekece. Kecekece shiba tsamele. Sandlene shiba kecekece. Okay. Kecekece. Ranga ni shiba kecekece. Kecekece shiba khomile. Jambatan, okay. Ai teka, nasta kwa humi kwelena. Ranga ni shiba kecekece. Kecekece shiba khomile. Mayengane shiba kecekece. Kecekece shiba khomile. Jambatani shiba kecekece. Kecekece shiba tsamile. Sandlene shiba kecekece. Kecekece shiba khomile. Yo. Eish. Mo emiringisa mungata ko. A eminyiki. A emiringisa nyana bafana. Ranga ni shiba kecekece. Kecekece shiba khomile. Mayengane shiba kecekece. Kecekece shiba khomile. Tani shiba kecekece. Kecekece shiba tsamile. Sandlene shiba kecekece. Inyike tinambara ta botkini hi vona ku hi nga tirhisa ku yini va ka hina. Hi leyi ngoma hi leyi. A ku leyi. Ranga ni shiba kecekece. Kecekece shiba khomile. Mayengane shiba kecekece.
Kecekece xiba xi khomile tani xi ba kecekece kecekece xiba xi tshamile sandlene xi ba kecekece kecekece xiba xi khomile O katika kakola. Okay, wait, ngetelo re. Asi mi ngo tikhoma nhloko. Mo hi faka lori ya ntsena. Hi twa ku swi fambela kwihi. Hi ba hi gangele. Lene xi ba kecekece. Kece hi dya hi tshamile. Yo! What do you been? Kece hi dya hi tshamile. Ta ku tshava timbambu. Okay. Hayi ni ta pfula. Swo bani mi pfulele swa n'wina swi leswi. Swa n'wina swi leswi. Kece xiba xi khomile kece lene xi ba kecekece Kece hi dya hi tshamile. tani Fane va hala nyana yi kota ku yi nga vangi pongo. lene xi ba kecekece kecekece xiba xi khomile Kece hi dya hi tshamile. Oh, hey. Swa biwa swile vandi. kecekece xiba rhangani xi ba kecekece kecekece xiba xi khomile mayingani xi ba kecekece kecekece xiba xi khomile tani xi ba kecekece kecekece xiba xi tshamile sandlene xi ba kecekece kecekece xiba xi khomile Kece hi dya hi tshamile. Yi nga jahi. Kece hi dya hi tshamile. Okay, hi ku hi sungule na vakulukumba lava hansi hi va nyika chance futhi hi twa ku episode va yi voni njhani. Swi la ku benda ku no. Episode mi yi voni njhani Vutihlamuleri? episode ni voni kahle problem va te va ta ni faka ka besi mfana na vakwayi Mi ta lunghana. ta lunga Hi twa hi n'wina hina ku hi endli swona na kumbe a ti bangi kona. Ya. N'wana va ti hupile. Swa matimba swa endleka MTG. Swa endleka. A hi nga tshembi se hi ti vonele hi matihlo ma hina. Okay, nyika losi ya meya. A yi njhani episode a swi leswi ku ri kahle kahle na swona ni swi tivi ku ni tshemba or ni nga tshembi hayi leswa swi vonini mara kwala. a ri humini straight a hi yona Okay, loko mi tsakini. Loko vakulukumba lava va tsakini na mhe ni javuleni a ku ri episode 24 ya Xitsonga Beat Show a va ri ya nhungeni madyambu. N'wina mi nga vona live kusuka kwale masunguleni ku fika makumu hi ba mandla hi vuyelela hi ya ka 2000 subscribers sweswi na ti-views ta n'wa yi tirhisa swinene ngopfu so yana mahlweni mi landzelela show
mi support show yile ku fikeleleni ka swin'wanyana swa le henhla ngopfu swa le top so n'wina yena mahlweni siku mutani mo khenendla ngoma na show majozi mi ku ni ku yo #Xitsonga Beat Show danko yo ranga ni xiba kecekece kecekece xiba xikhomile nga ni xiba kecekece kecekece xiba xikhomile ta ni xiba kecekece kecekece xiba kece xiba xikhomile kece 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 kece